ଯାହା ଦେଲେ ଚଳିବ ତ? सिद्धार्थ भाई देख अनुसरण कर। हाँ सिद्धार्थ भाई अरे अरे कालिया तू अरे कौन ହେଇଛି? भाई साई रे पूजा होची तो चांदा ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦଉଛି ନା କଣ? सही भाई जहाँ आपनको इच्छा मु आउ कोन कहबी। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ନହେଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦଉଛି 1000। जोरिया भाई आपण जहाँ खुशी रे देबे कहीं ना ठाकुर को जिनस तुम आगे जाए ना। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି 5000 टका ଦେଇ ଦଉଛି କଣ କହୁଛୁ? माध्यम ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ଆଉ କିଛି ପଚାରୁନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଯାହା ଦେବେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ଚଳିବ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଦେଲେ ଚଳିବ ତ? এইটা তো লিটু নথিলা। কি করে এই কত কত ଅଛି নেক্সট টাইম পুଣି ଆସିବ।